Beme na mamema wachi anope. Yeah, anyway. Akwasi. Abusafo nyina ho ye de. Mpacho erade gusu. God has been faithful. From Friday, Oba studio koye. Niama bebre na SCC the latest enra Kwasi Adani ete yese osofo bi anidin ede Pastor Bernard Amauka ma scholarship say monthly bia obepe bibi kakra di aba wasi nokre Mbacha nokro live say enye social media nkomo nokra mi think kakra ma me wo. Oh, I see. Anopedia ni odi abesme ni muka mitimi se metimi I was a phobia na kamida bro. And ye twa bibre me na we dia no ade. Just say ya to pro atamfo anim. Eh, me just say bro. Me say me jinyamidi na ifiti me mendano. Ai. Ebetum neno. Me jige na mu asa akosuru bi. Bombing komo Uba studio ha ye wie ye what has been the incidents kwesi maminti you me wo hosa na Friday no enyumre. Okay, after ye wie interview no but the kan kwabna sare ochunoko ma o check se kona kotro radiadom ono nso apekakra de ba o ade amande nyame hira o eno kwa ono so frame enyumre no se wate party news no. Oh. Say bon komo kra che pa. Enti me dabi ni ase pa. Ya me hira no. Enti Friday na nyumre na wo say ye den. Wo ho na wo. Na me ho sa course ne ba. Ba ko memfa. So for in a frebe say we yame den o china. Say me call airport na me plane a bank and cry. Me say Osi Nankupa aka chere se menye onya ade ma me ntino me ntumiri pa famra se menya plane call de ayi pajaro ba be famia bankai na me say okay etie na me susu kwa osi 2 o'clock ntimi do 1 o'clock eno no said atamfo kuma se emeifo amma planning oh my god to one not just over airport bibia wo bra etimi wan say mi trawa etube no miensa etimi ko be say etimi church mo say mi duwa na ka be family de ko so for no no say okay o dey main koda ade atia inu so be tonum enyum to twa no ofre me ai unim say ja enyum to ya odo ba be jeje na sori ma ni sori mani na jezeka Akwasi o adije collection bi amamia o say afemi du wona o say nyanyum tuti na ofre me na be say me tonum mo dia mento na yanko poso nya de mame na da adani misu je bi su se me nsiri ina animu wona no de kan ya ekutam ene ka na paper na mame video na me hwei chese bibia edam akora be se kre bibia dem kre Kwasi eti o ye register wo mi mu na me dia ba kumase ani tira ma cho ada kan sa dia tamabana nada garo pe me no na T studio ha Abzafo haya akoma 87.9 FM din de dua na ba Kofi Asante na anu fiada me ni minu Akwasi Edward Kwasi Boateng transfer studio na ye din komo na akwa yesu but okan mi bisa ne se Kwasi ama wugidi apa wose da bi Kofi minim se even o radio station you kra o dia mame a mababa transfer na enye common senka menya sa akwanya no na minim se urade be pagya me Lord and behold urade pagya Kwasi biem e dia ne den asofo ne yem wode ma wo anka apart from car also saying
nze baby a ye ka say ho ye kwan ho no kwan ho de wo kwan ho pa nti kwan ho ne de Yankopon so ama yenim de ka ne de obi ehu ya ka ne de be ba na be ka chiro mate but reactions busia nkwala no ohire eden na omo so ka ise mi ni yiro ba eden a obeka se bia obefrese de ekoso no asise sia de ehwa usa na de wo mu ni se me ba na ya man scholarship no ono zuko hu sa video na me tie yi no e wo social media no send the bread me e wo school okay no o campus no send the bread me ai na je say amount for the TV no oh enti we ni ba ni say na me so me de send no ai de so for here ma me no na me de send no said the awurade aye ni de awurade aye ni obokwa to be kwan ni oh enti abusiafo a no mo kasa me pe kasa ena me kasa dodo ena me de me cheche nse mu dodo no me hwe ba kwa na o kasa tia me kase pa owuru me bono ena me stande ayi no koma no say so Batimius ebra na Batimius ti kwa ho na no stress ade no o se na ho na etwem no mo say Yesu o mo se kwa no tum o mo so onka na no tum nkofo no mo so me nka ma no tum na pe kasa dodo ena ba call radio so o mo so o mo timi mu wa o mo susu na o mo so me nka ma no tum so ti ase Batimius ebra Yesu ka say wo mra na o se afi o mo say wo fro sa na wi aso etie nipa mu me na yeso me na me yefo ya me ya o yefo ya na wa antwe wo sia ebede de yehu so yefo ya wo ya 87.9 Kumasi etini sana o ma we na ti o ro na no efiade nyumra me ne wudi nkomo wie ye binua baako e fra na lawyer Daniel Obo DJ ene eta de friend no DJ ose no obo bass guitar kra tema wo de makoma so ade bae no lawyer Daniel Obo DJ ene eta de friend no na nani abrea se memfa contact man ti me de man no asmo kan ni se Kofi minim Edward na mabone guitar minim ni gidie awurade be pagya no in fact Friday na nwumre no kan sa asem ne kire me ene se de ya tie asorefobia frel nipa bi no ma frel after this reaction after this Sunday asorefo afremene is kese ama me hu se afi kwa de afi na me beto nyum no kwa mo wow en ka se we ama ka minim sa adofo eprema sem sa even though abrofo no the base the whole world omo pay me pa ya Ghana for okay Ghana for no wachichem Accra na first second ye Kumasi wow third ye Takoradi fourth ye Tema oma ye ni nyina but the whole world Ghana na pay masem pa I see and the friend is a UK toso na America toso it when ba no me phone no makasa sa ma me cry dey afa say me hu say so we nipa adwuma nipa ne tua wo ka na we nyame adwuma na me ne tua wo ka it me da do phone no ma se pa amanfo gusu me no kasa kwa nkofo frɛ it de ka ne say Unyakopon no obokwa to abi akwan ni yes of no kai kwa na say o se no obi wo social media or no ka say ai me say Ewade ma me nye hia ni na man kwa stress ade na me nyame no wo yin ane na share na bufu kra ebi mu say ai ana ma sada na me dia kwotna radio so na me de me pesade na me de stress oh it is oba be kasa ha ne kra de na je say manfo bu ofusa asa de o be pe bibi so me na me frɛ o nya wo abo na abae I mean
Oh, and yes, I will question a swan who buy I say, Kofi Asante interview me na me watch me. No, eh, me na me frɛ kwasi. No, so no, Kofi, me akra me twam wo more na mzwane tumika. Bra. And ye trans di nkomo wie. Na fe de nipa de kire na na Kofi na ode ne ho ba na na say munya sa. Na Ghana for win masemu a eye asusu. Man me gidi say Awurade apagya na Awurade atie wo. Why nkranhye de ama afoforo bebre. Say duampo ewani da so si etwa ne so a obesan fefe. Anopai na me kai judges Samson bra ni trinwi ekoye na yetutu nani na nipa nyina anim so atofom na Philistine for de no jeje wonani wo na didi ase. Obompa e bi say Awurade mesrew, give me one more chance. Na Bible said Samson 3 start say efu. Na Awurade ma na hoden fofora nipa okum wo mo e woni wuo emu no na doso chen wona na nani tiase okum wo mo. Me wogidie say Awurade betimi ama wasori kese ache ne yehu na obekoso ayo kese e won kobo bebredi Awurade ado na ba bidu eye Kumasia. Na we no eba ye social media no so e kosen etimi numbers rekosoro kakra. Bro, as you said age and I say na musa say na US no mo hin. It is say wa woni mu no ba ka say social media no enye say ti wodi na page o. BBC obi akwa hu Akuma FM 87.9. they say they ton ya nyumo no atane. Yeah. It is say wa woni mu no na okoka na say e kasa na oka ana mo pe kasa dodo a wa wo kasa be pe kasa no e die na enyumo no kwa won tobi. Enyumo no won tobi. O kasa nso so wo pe kasa na kamenya de me nkose mo akonfo. Was it me who said man be so more raise 50,000 a man or my friend or muguso? Omo de no. As you say the brave GD. Hello. Yeah. Akuma FM 87.9. Okay. I think that because why engage your baby for from? As so me baby am on. Okay. And yeah. And then no any common we brepam say and I ne so papa so be the ebe kasa. Ma you know or baby or bad cat for or da fi na me say ombra. Okay. Mate because any nkobo so any wi na ebrepam na ebitimi na kasa get this of penny kasa e da say amzabo osofo no na one Kwasi Edward Kwasi Boateng ejina ho no